Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Thatha leli thuba ukuthi sibonge umlimu ukuthi sibe ingxenye yabaphilayo lanxa ekuphileni kwethu abanye imizimba ilobuthakathaka thize lobuhlungu thize. Siyambonga uJehova osavumileyo ukuthi inyama lomoya kube kusahlangene. Singena kuyo lona leli ithuba lenkonzo emfitshane. Asikhothamise namakhanda sibeni lomthandazo lapho esikhona. Baba wethu Thixo olungileyo sezulwini siyabonga thuba lokuthi sikukhonze sikudumise kwamukele ukukhonza kwethu lokudumisa kwethu ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga, amen. Namhlanje zihlobo ezithandekayo ngifisa sixoxe ingxoxo yethu emfitshane ngaphansi kwesihloko esithi sona izinto ezintsha. Izinto ezintsha. Kakho umuntu phakathi kwethu sonke ongathandiyo ukuphiwa, ongathandiyo ukwamkeliswa into entsha. Nxa inhle into yakhona ijayele ukuba into ejabulelwayo. Nxa into intsha kuba lezi izathu ezenza ukuthi umuntu aze afune into entsha thile. Ungafaka izibonelo zibe ziningi. Kwesinye isikhathi asithi isicathulo kumbe libhaji kumbe isikhwama. Nxa ungaqoka nxa lisakhumbula kuhle sasithi singathengelwa izicathulo ezintsha zesikolo. Sihambe sikhaba amatshe sikhaba amambodlela lanxa sikhuziwe sisesebancane ukuthi hayi lingaze lakhaba amatshe. Sikhaba amatshe senzeni isicathulo uzuthole sesikhamisile sesinje. Ungafika laso sesikhamisile basithathe basihambise kulwana othungayo isicathulo. Besisitsha kodwa ngemva kwensuku ezintathu ezine sesikhamisile ngicabanga ukuthi abazali abalabantwana ezikolo sesibuza ubuhlungu bakhona. Khona lokho esasikwenza kubazali bethu sokusenziwa ngabethu abantwana. 3 days sisitsha isicathulo sesikhamisile usithathu yesithungisa. Mbayimbayi phakathi kwethemu sesikhamisile futhi uthathu yesithungisa. Mbayimbayi sesikhamisile size sifike kusigaba sokuthi hayi asisathungeki sekufuneka esitsha. Kuyafanana leyembe, kuyafanana le mota, kuyafanana la noma yini ukuthi ingafa uyalungisa, kungadabuka uyathungisa, ugambele uphetshe uphetshaphetshe. Kodwa yonke into ifika esikhathini sokuthi uthi akusavumi ukuthi ngisebenzise yona le ndala. Ngigqoke sona lesesidala isicathulo sekufuneka esitsha. Kwesinye isikhathi kungenxa yokuthi leyo nto kayisathungeki, kayisalungiseki, kayisakanikeki, kayisagambeleki, isigambeleke kwaze kwenela. Kwesinye isikhathi into leyo entsha mhlawumbe usufuna omunye umsebenzi, ufuna omutsha, mhlawumbe usufuna ukudinga ibhizimusi elitsha lokwenza ngoba lelo kade ulenza usungene phakathi kokulahlekelwa inzuzo, ama-losses athile amaningi. Kwesinye isikhathi leyo nto mhlawumbe isikudalela ubuhlungu enhlizweni, ubuhlungu emoyeni wakho, mhlawumbe physical pain. Awusayifuni leyo nto, usufuna entsha. Kwesinye isikhathi umuntu umze sithi mina leyo nto ayisangichasi, ayisangijabulisa, ayisangilethela intokozo, ngakho sengifuna entsha engangikubona. Le nyanga ngikubone ebantwini nxa isigqoko kumbe isicathulo kumbe libhuku thize seliguge kangaka isicathulo sesingasagqokeki singasapheki omunye umuntu. Imvama ukuthi umuntu uyathatha echisa. Lona leliyana bhrugu eseliganjelwe kumbe iyembe isidabudabukile kayisagqokeki, kayisapheki ukuthi ungayipha bani. Umuntu uyandisa ukuthi athatha ilahle kumbe ayichise. Ngithe ngikukhangela khona lokho ngahlangana lesahluko eBhayibhelini. Ngizabala abe mane kuphela amavesi siyaxoxa ngawo bese sicela ukuthi inkosi isiphathise. Incwadi nguSambulo isahluko ngu-21 verse ngelika 1 lithi ngabuya ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wakuqala kwase kwedlule njalo ulwandle lwalungasekho. Verse 4 uNkulunkulu uqobo uza kwesula inyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, lokulila lokukhala
lobuhlungu ngoba zonke izinto zakuqala sezedlule. Verse 7, sezedlule. Verse 7, onqobayo uza kudla ilifa lalezi zinto, ngizakuba nguNkulunkulu wakhe, yena abe yindodana yami. Verse 8 lokugcina ithi yona, kodwa amagwala labangakholwayo, labangcolileyo, lababulali, leziphingi, labathakathi, labakhonza izithombe, labo bonke abaqambi bamanga, isabelo sabo sizakuba echibini elivutha umlilo lesolufa, okuyikufa kwesibili. Ithi yona iBhayibhili obhalayo uthi, ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha. Umbuzo waqala ubususiba yikuthi lo umhlaba omdala sekutheni ngawo? Sonke esiphila phakathi wawona lumhlaba, ngibone ngani singavumelana nxa singaba lethuba lokuthi sixoxe ukuthi umhlaba lo esiphila phakathi kwawo khathesi ususidalele izinkinga lezinhlupho ezinenge ezehlukeneyo. Ungabalisa usuka ngaphi usuke ngaphi, kodwa umhlaba lo siyavumelana ukuthi phakathi kokuphila kwethu kwansuku zonke usuke wasidlulisa phakathi kwezinto ezimunyu, usuke wasidlulisa phakathi kwezinto ezenza umuntu ahlengezele inyembezi, usuke wasidlulisa phakathi kwezinto ofisayo ukuthi ngaka ngiphili kuwona lumhlaba, kumbe ngaka lokhu kungasuswa kimi, kumbe ngaka kungalungiswa. Ukhona yini ongabe uyazongilungisela lento le ngidlula phakathi kwayo emhlabeni, ngoba kakuphileki ngayo ngilayo lento le. Wonke umuntu lapha ngifuna ukuthi ukucabanga impilo yakho, ucabanga usuku lwakho lwanamhlanje, olwayizolo, olwakuthanga, olwa last week, ubusubalisa izinto ezikhona emhlabeni odlule phakathi kwazo, ozibonileyo, ozizwayo, umzali wakho adlula phakathi kwazo, umalume, isihlobo sakho ofisa ukuthi ngazi ngalungiswa. Uzananzelela ukuthi kulezinto ezine ezikhanya zingasalungiseki, kulezinto eziningi ezikhanya zilokhe zikhona ezenza ukuthi thina sifisa ukuthi singathola indawo engela any of those, engela ngitsho okunye kwalokho okusidalela inyembezi. Ngithe mina umuntu angagqoka isicathulo sisitsha, kusiyafika insukwana thize sesisidala siyalungiswa sithungwe lapho esivuleke khona, kodwa kuyafika isikhathi sokuthi nxa usikhangela isicathulo usibone ukuthi lesi asisalungiseki. Isizathu sokuthi sibe la le verse elotshiweyo lapha eBhayibhelini ethi yona uJohane nxa ebhala athi ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha, kungenxa yokuthi uNkulunkulu ekhangela umumo womhlaba, ekhangela ukuthi umhlaba uzafika phakathi kwesimo esinjani, wasenanzelela ukuthi kuzafika isikhathi lapha esizabe sesidinga khona omutsha umhlaba, hatshi lo, ngoba lo ngomumo lesimo lezimo ezizwisa abantu ubuhlungu uzafika esigabeni sokuthi lo awusalungiseki, lo awusathungeki, lo awusagambeleki, lo awusahlanzeki, sokufuna totally omutsha, brand new, ngoba lo ngazuthunge njani, ngazuphethele njani, uzasala ulokhe ulezinto ezenza ukuthi abantu bangakholisi phakathi kwawo. So kuhlelo lukaNkulunkulu, phakathi kokuhlela kwakhe uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba lo uzafika lapha okuzaphetha khona ubukhona bomhlaba wonalo, abesedala omutsha olezinto thile azazikhipha ezikulo omdala. Yikho uJohane sithi ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha. Kuwona lo umhlaba uthi yena uNkulunkulu lingawukhangelisisa kahle umhlaba. Lanxa singakabala amazwi akhe sizawubala kula amavesi sengiwaphinda, ungawukhangela nje ukhangele umumo nje umhlaba, imvelo, ukhangela imvelo khathesi ukutshintsha komkhathi, ama-seasons akhona lizananzelela ukuthi kakusafani la kudala umhlaba usugugile sutshintshile ukwenza isikhathi izulu elalisina ngaso endulo lesikhathi izulu elina
khathesi sekwehlukene isikhathi somqando ubude bomqando konke kuyachiya ungakhangela imvelo indlela izihlahla ezazihluma ngayo indlela izihlahla ezazi ubuhlo babukhona thizi kuyatshintsha ungakukhangisa ungahamba endaweni uhlala isikhathi eside ungayanga uthi usubuyela khona ukhangela imvelo uyabona sekulomahluko ukuthi umhlaba lo ulokhu siyungani uyaguga uyatshintsha lemvelo iyakhuluma ukuthi kakusafani la kudala ukhangele nje kuphileni kwabantu umhlaba lo kungani ngenxa yesono ngenxa yesitha esingusathane esihlasele umhlaba kukhanye ngani umhlaba lo uspecializer ukhanye ngani uyagxila ekudaleni inhlungu ebantwini ungakhangela phakathi kwethu ngike ngabala emalangeni adlulileyo udaba lomfundisi okade evela kuyachumayeza abantu evela kuyathandazela abantu evela kuyaduduza abantu ehamba ngemota yakhe emgwaqweni sezibuyelele endlini kunkosikazi imota yakhe yangcikilana lebhasi impilo yakhe yaphela nyakho napho umhlaba nxa ubona izinto ezinjalo sisenzaka uyakukhumbuza ukuthi we need sidinga omutsha ongasoze ube lezehlakalo ezifana lazona lezi umuntu oyenze kuhle umuntu okade enceda abanye umhlaba kawulandabalayo wachwabanisa impilo yakhe yaphelela khonapho ubususizwa ukuthi loyo muntu ngekhaya uchiya unkosikazi ngabantu abaqeda ukuchada bachada izolo basazikholisela unkosikazi uzithwele ukhulelwe bakhangelela ukuba lengane umhlaba kawulamusa kawulathando sesidinga omutsha ongenziyo izinto ezinjalo ngoba lo awulamusa umhlaba ukhangele nje kuphileni kwethu abantu abatsha abangilaleleyo bazali lilabantwana abaphila bephakathi kwenhliziyo ezibuhlungu ngoba lapho akade bekhona bezama ukuthi labo bakhimizi ngokuhlelekileyo bezama ukuthi badinga uthando bathandwe mbijana uzothiwa sekuchithekile bebezama ukuthi bakhumuze laphana sekuchithekile bebezama ukuthi bakhumuze laphana sekuchithekile njalo nje abantu abatsha abantwana abazama ukwakhimizi sekusiba nzima kuona lumhlaba lapha abazama ukuhamba ngokuqonda kukhona sekudilizini ukhangela imitshato yadilika ukhangele imizi yadilika ngoba umhlaba wona lwesiphila phakathi kwawo kawulathando kawuncengi isitha esingusathani singenza noma yini ukuthi sidilize silethe ubuhlungu osomabhizimusi abalapha abangikhangeleyo kwesinye isikhathi uyathuzama ukuthi ubamba ibhizimusi lakho ulivuselele ufake imali ukuthi engxele imali izazale yinye ufake inkulungwane zezinkulungwane ichabalale yonke abanye ngabalezi inkomo esezachabalalayo phansi ngale emaplazini kuke kwahlasela umkhuhlane okuthiwa umkhuhlane wemkhaza inkomo zabantu zawa zaphela abantu besithi ngile notho ngile mfuyo yami esibayeni bavala izibaya 100 and something inkomo zivalwe izibaya ngenxa yomhlaba wona lengikhuluma ngawo ukuthi lo esesiphila phakathi wawo kawusalungiseki awusachazi awusagambeleki awusaphejeleki awusathungeki yikho iBhayibheli lisithi lona ngasengibona uJohane uyabhala ukuthi ngasengibona umhlaba omutsha lezulu elitsha kutsho ukuthi lapho esesisiya khona uNkulunkulu lohlelo lokuthi lo umhlaba uzawuchabalalisa ebesesenza omutsha zwanini ke ukuthi omutsha iBhayibheli lithi uzabe unjani uverse 4 uthi yena okokuqala uNkulunkulu qobo lwakhe uzakwesula inyembezi zonke emehlweni abantu bakhe labo abazakuba khona kuwona lo umhlaba lo umhlaba esiphila phakathi kwawo namhlanje njengoba sonke silalele siphakathi kwawo siphuma ezindaweni ezichiyeneyo ezimulini ezichiyeneyo but izimo ziyafana inyembezi zikhona yonke indawo ukufa kukhona zonke indawo imizi yachitheka kondlovu komoyo kodlamini kongwenya
imizi yonke lezibongo zonke phosa siyashare silenhlupho ezihambelanayo kodwa lowo mutsha umhlaba ozadalwa ayisuye umhlaba ozangena nguye wonke umuntu kuthiwe uNkulunkulu into yaqala kulabo abazaba khona kulowo mhlaba uzakwesula inyembezi zabo abesekhipha ukufa abesekhipha ukulila abesekhipha ubuhlungu ngoba zonke lezo zinto emhlabeni omutsha ziyabe sezedlule so into uNkulunkulu ajonga ukuyenza ayenzayo khathesi ulungisa omutsha umhlaba ongela nyembezi ongela kulila ongela kukhala ongela nto ezazwisa ngitsho umuntu ubuhlungu phakathi kwethu akusela bhizimusi okuthwala irani loss kuthiwe imali profit kayisekho sokutheni sesingene ezikwereti lo umhlaba awuseyi kuba khona konke ukuzwisa abantu ubuhlungu uverse 7 abesesithi onqobayo uzakudla ilifa lalezi zinto onqobayo ngaphi onqobayo kuwona lumhlaba othi yena sezwile ukuthi uNkulunkulu osezulwini ulungisa indawo engela lokho kusihluphayo khathesi abeselwisa ukuthi abambelele kulokho kufunwa nguNkulunkulu ukwenzela ukuthi afinyelele kulo umhlaba omutsha afinyelele ukudla ilifa lalezi zinto nxa kuthiwa inyembezi zonke ziyabe sezesulwe ngifuna ucabange yonke into ekuzwisa ubuhlungu amadoda lapha alaleleyo amadoda abukeleyo akhona amadoda aseke akhala inyembezi zahlengezele emehlweni amanye amadoda akhalele enhlizweni omama bakhala bekhaliswa ngabantwana babo bekhaliswa ngabazukulu babo bekhaliswa ngomngabo bakhaliswa izimo abadlule phakathi kwazo abantu abatsha sebephula inhliziyo ngamanye amadoda phandle ngale bafika bekhala behlengezela inyembezi ithe iBhayibheli uNkulunkulu lezo nyembezi uzakwesula zona yiyo ipriority into emqoka kuye kodwa umbuzo uthi wona uzakulidla yini ilifa lalowo mhlaba ithe iBhayibheli lo onqobayo uzakuba ngomunye walabo abazakulidla lelo lifa umbuzo sokumele uzibuze wona ukuthi ngiyinqoba njani ukuthi ngize ngifinyelele kulowo mhlaba lo thengisiweyo ukuthi kawusela gogo bafelokazi elingilaleleyo bafelwa nxa lakhala likhalela omngeni belingcwabi libangcwaba ithe iBhayibheli kakuseyi kuba khona ukufa ngoba lo omdala esitheka usalungiseki uzabe usungasekho uzakuba khona yini kulowo mhlaba ukuthi ulidle ilifa uzanqoba yini zwanini ivesi lokucina mfali ivesi lokucina lithi kodwa amagwala labangakholwayo sekubaliswa laba abangasoze bawubone umbuso abangasoze balidle lelo lifa zwanini indaba yomhlaba lo engikhuluma ngawo omutsha ifuna abantu abalesibindi sokuthi lanxa kubuhlungu lanxa kutshotshozela lanxa kubaba lanxa ngihlengezela inyembezi lanxa wona lumhlaba usungizwisa ubuhlungu lapha lalapha ngenziwa ukuthi lokuthi kodwa ngifuna ukwenza kanye lokhu uNkulunkulu akufunayo ngihlale ngisemfolweni wakhe kufuna isibindi sokuthi nxa kuthiwa lo umhlaba uphila ngamadiri uphila ngokubhoda ngale emkodweni uphila ngokuthi uyenze lokho okungayisikho okufuna nguThixo ukuthi uphile into zikuhambele ithi yona iBhayibheli kufuna olesibindi oza kuthi hayi mina ngizaphila ngalokho uNkulunkulu athi kangikwenze ngoba umbono wami kawugxilanga kulowo umhlaba osutshwabhene osuphelile oza kubhidlizwa kodwa umbono wami kumhlaba ozayo ongasela ama shortcut umhlaba ozayo ongasela inyembezi umhlaba ozayo ongasela nketha ifavoritism awuselani umhlaba ozayo ifocus ukugxila ukufisa kwami kakupheleli kuwona lumhlaba kodwa kungangale kulowo thenjiswe ngumlimi kufuna abalesibindi sokukwenza khona lokho abalesibindi sokuphuma phakathi kwabantu athi mina ngifuna ukwenza intando kaThixo mina
njengomfelokazi ngifuna ukuyenza intando kaThixo, mina njengosomabhizimusi ngifuna ukuyenza intando kaThixo, mina njengomuntu omutsha ngifuna ukuyenza intando kaThixo, mina njengobaba womuzi. Lanxa kuthiwa kunzima njani, lanxa kuthiwa sekunzima okungakanani emulini, lanxa kuthiwa sebengiflathele bangitshela amagama angakanani, kodwa mina ngifuna ukuyala ngisentandweni kaThixo ukwenzela ukuthi ngiyekudla ilifa lalowo umhlaba ozayo. Kufuna abalesibindi. Ibisisithi verse 8, kodwa amagwala akasoze awubona umbuso wezulu. Nxa uligwala usesaba ukuphumela egcekeni ukuthi inkosi umhlaba lo usumunyu, usufuna abakwazi ukuhlanganisa, abakwazi ukuthi baflathele, babeke eceleni iBhayibheli, babeke eceleni ukukhonza, babeke eceleni okaNkulunkulu, bahambe nje bagijime labanye ngoba sekugijinywa phela. Kakusafuna abaleleyo, sokufuna abavusileyo khathesi. Umhlaba lo usufuna. Nxa uligwala ungakwanisi ukuma ngesibindi uthi nxa ligijima gijimani madoda, mina ngizagijima but ngigijima lo nkulunkulu. Lithe amagwala akasoze abe lesabelo kuwona lumhlaba. Lathi lona iBhayibheli ngakholwayo ngiyamemezela namhlanje ukuthi luyeza usuku lapho azaqhamuka khona emafini uJehova yenalo owanyuka khona lapha emhlabeni wathi ngiyanyuka ngiyahamba abafundi bami kodwa ngiyeza. Luyeza usuku lapho azaqhamuka khona emafini esememezela laba bazakuba lesabelo emhlabeni omutsha ozwayo. Kodwa ithi iBhayibheli kuvesi ngelika 8 laba bangakholwayo, lokho engutshumayelo namhlanje okubhalwe lapha eBhayibheli, abangakholwayo abasoze babe lesabelo kumhlaba ozwayo. Ithi labangcolileyo. Nxa ukwazi ukuthi wena ku-business transactions zakho, nxa usenza amabhizimusi ulama transactions angcolileyo, nxa ulezenzo ekuhambeni kwakho ulezenzo ezingcolileyo, nxa ulezifiso ezingcolileyo, nxa ulemcabango engcolileyo, lithi iBhayibheli awusoze ube lesabelo. Lithi lababulali, leziphingi, labathakathi, labakhonza izithombe, labo bonke abaqambi bamanga, kakulandaba ukuthi amanga uqamba angakanani, angakanani. Lithi lona labaqambi bamanga abasoze babe lesabelo. Lo umhlaba omdala ongasalungisekiyo ugcwele abaqambi bamanga, abakhohlisi, ugcwele abaphingi, ugcwele abangcolileyo, ugcwele ababulali, ugcwele abangakholwayo. uNkulunkulu says I will do away, ngizaqeda ngakho konke lokho. Ngifuna ukucreate, ngifuna ukudala omutsha ongelazo zonke lezo zinto. Ibisisithi yona iBhayibheli bonke labo isabelo sabo sizakuba echibini elivutha umlilo lesolufa. Nxa ngivala ngithe mina, nxa isigugile iyembe yakho, nxa sesigugile isicathulo sakho, sesingasapheki umuntu, sesingasagqokeki, sesingasathungeki, imvama vele yikuthi uhambe uyechisa lo umhlaba. Ithi iBhayibheli isiphetho sawo, ngoba kawusalungiseki, ngoba kawusathungeki, ngoba kakusavuma ukuthi kwenziweni ngawo, isiphetho sawo kuzakuba yikuchiswa. Njengoba wena ulichisa ibrugwe lakho lingasagqokeki, njengoba isicathulo sakho sichisa singasagqokeki, singasancediswa, awusasela umuntu ongamncedisa ngaso, isiphetho salo umhlaba yikuchiswa kwawo. But there are two groups. Litshela ngamaqembu lawo amabili bese ngihlala phansi. Kule group yakuqala okuthe yona ngabanqobayo abazakudla ilifa lalezi zinto, kuthe bona yiba abazakudla ilifa, bazakuba ingxenye yabaphila emhlabeni ongasela lobu buhlungu bonke lobu sithe bona we cannot, asisakwanisi ukuphila lakho. Kule zinto othi nxa uzicabanga kade uthi inkosi lokho mina ngisakwanisa, angisela amandla emzini wakhe, emchadweni wakhe, emsebenzini wakho, lapho ehlala khona esigabeni, esikolo sakho, kulezinto esithi inkosi asisakwanisi, sesidiniwe ukuhlala lezikwelede asisakwanisi, sesidiniwe ukwehluleka ukubhadala ama-school fees asisakwanisi, sengidiniwe yibumunyu emphila phakathi kwabo nkosi angisakwanisi. Kuthiwe nguverse 7 lithe onqobayo, that's group number 1, uzakuba lesabelo. Group number 2 bese kuthiwe laba abangakholwayo, laba bazabambelela ekubeni iziphingi, abazabambelela ekubeni ngabathakathi, babambelela ekubeni ngabaqambi bamanga, babambelela ekubeni ngabazwisa abanye ubuhlungu. Phela kulabanye abakhona lapha abayingxenye abayiba abadala ubuhlungu
obuphilwa ngabanye abantu. Lithe iBhayibheli isabelo sakho yikutsha. Nxa sokubhidliza wona umhlaba ngomlilo yikutsha. Ngiyamemezela ke zihlobo ezithandekayo ukuthi namhlanje nxa ngivala le inkonzo wena usaphila ulelungelo ulethuba lokuthi ukhethe phakathi kwalawo maqembu. Ithe uBhayibheli ongakholwayo lezi zinto uzifaka engozini ngoba lokho kutsho iBhayibheli kakusoze kukwekela ukwenzakala. iBhayibheli elikukhulumileyo kuzaba njengoba two groups. Group yakuqala abazawubona umbuso wezulu abazawubona umhlaba omutsha. Group number 2 abazakulahlwa sebelahlelwa ukuthi babambelele kulezo zinto uNkulunkulu athe ufuna ukuzicicha emhlabeni. It is your choice khathesi ukuthi ukhethe. Kumele ukhethe ukuthi mina ngifuna ukuba ngiqembu lakuqala elizakudla ilifa kumbe ngizakuba kuqembu lesibili elizakulahlwa lo mhlaba wonalo ongasalungisekiyo. Wena lesimilo sakho uNkulunkulu uyafisa ukuthi akulungisise. Lanxa usesemhlabeni ongasalungisekiyo uyafisa ukuthi akulungisise abese kulungisela umhlaba ozayo. Wena ongazenzela khona khetha uNkulunkulu namhlanje. Umnikazi womhlaba wona lomutsha othi ngizakwesula zonke izinyembezi uyakubiza namhlanje ukuthi ngifuna ukuthi ungikhethe. Awudingi ukuthi uzuzenza into enkulu esabeka ezabonwa ngumhlaba wonke. Kuphela ungakhetha uhlezi wena khona lapho ukuthi inkosi ngiyafuna ukuba yindlalifa yombuso wakho ozayo. Ngifuna ukuba yingxenye yabazaphila lapho kungela nyembezi khona. Ngifuna ukuba yingxenye yalabo abazaphila lapho kungasela nhlungu khona. Okwakho ukuthi ukhethe lapho hlezi khona. Ukhethe uguqe phansi nxa ungakazi ukhule ukuthi inkosi ngiyazinikela kuwe nxa ekhona omaziyo ongamsondelela ukuthi akuncedise ngesinqumo susithethe. Funa kule namba engafakwa ngaphansi kwentshumayelo lapha yokuthi thintana lobani nxa ngempela ufuna ukuba yingxenye yombuso ozayo. Sukuma uzikhethele wena inkosi yombuso ozayo. uThixo lomusa lothando alibusise bazali, alibusise bafelokazi, alibusise bosomabhizimusi, alibusise abantu abatsha. Yazini ukuthi lanxa umhlaba ungasibetho kungakanani, usitshoniso kungakanani, usizwisa ubuhlungu obungakanani, bheka luyeza usuku lapho kuzehla khona umhlaba omutsha ongela nyembezi, ongela nhlungu, ongela kukhala, ongela sikwerede, ongela kufa, ongelani embi. Kodwa kumele ukhethe namhlanje. Inkosi lomusa lothando ilibusise ilenzele kahle lonke. Amen.